درود میفرستم از قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی از پراگ به بینندگان بینیاد گرامی رادیوی آزادی و به همه آنهایی که هر صبح انتظار خبرهای تازه از من شعله گلخوجه هستم. ساعت با وقت پراگ رسا 7 است و چون معمول ما در چند دقیقه برای شما خبرهای تازه را از تاجیکستان و جهان میگوییم و امروز 12 دکبر است. خب خبرها زیاد هستند چه در تاجیکستان و چه در سراسر دنیا و فکر میکنم برای شما هم جالب است بدونید که در دنیا چی میگذرد. خب چون همیشه شروع میکنیم از وضع باد و هوا، هرچند حالا در پراگ هوا ابری است اما در دوام روز باریدن برف در نظر است و گرمی هوا همگی 1 درجه خواهد بود. در مسکو نیز هوای زمستانی است. احتمال می رود که برف بارد. سردی هوا 1 درجه زیر صفر می رود. از این خاطر پوشیدن لباس گرم را عزیزان فراموش نکنید. در دوشنبه باشد هوای صاف و آفتابی پیشگویی می شود. هواشناسان میگویند روزانه حرارت هوا به 15 درجه گرمی خواهد رسید. خب میبینیم که آیا واقعا هم هوا گرم می شود یا خیر. اکنون رو میارم به خبرهایی که در دست دارم. صبح چهارشنبه پلیس فرانسه گفت سلاح به دست را جستجو دارد که در یارمارکه سولی نوی 3 نفر را کشته 7 تن دیگر را مجروح کرد. حادثه شب سه‌شنبه در یارمارکه سولی نوی طور گفتم در مرکز شهر استراسبورگ فرانسه رخ داده است. با اطلاع تلویزیون های محلی وضع 6 مجروح شده وزنین ارزیابی می شود. به گفته شاهدان حمله‌گر به طرف ازدحام مردمی آتش کشیده است. به قبل یک راننده تاکسی سلاح به دست مسئول حمله نیز مجروح می باشد. پلیس شخصیت گمانبر را معین کرد. او در گذشته زیر پیگرد مقامات حفظی حقوق بوده است. به گفته وزارت امور داخلی فرانسه فرد متهم در فرانسه و آلمان برای جنایت‌هایش جزا گرفته بوده است. بعد حمله محل حادثه حیوانات شده حرکت نقلیات در مرکز شهر قطع گشته است. فعلا سبب‌های حادثه معلوم نیست و تفتیش آن زیر نظارت اداره مبارزه ضد تروریسم ادامه دارد. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون وزیر امور داخلی کریستوف کاستانر به استراسبورگ فرستاد. با اطلاع AFP بینای پارلمان اروپا در استراسبورگ بسته شده کارمندان و روزنامه‌نگاران نمیتوانند آن را ترک کنند. قرار است امروز جلسه با شرکت صدها اعضا برگزار شود. در فرانسه تقویت چاره‌های امنیتی که سال 2015 در نتیجه حمله تروریستی پاریس اندیشیده شده بود حفظ می شود. طی 3 سال اخیر در این کشور چند حمله تروریستی صورت گرفت که بیش از 200 کشته را بر جای گذاشتند. خب بینندگان عزیز، ما در دوام روز این موضوع را حتما پیگیری میکنیم و اگر حمله‌گر بازداشت شد حتما در این باره برای شما خبر خواهیم داد. اکنون میگذارم به خبرهای تاجیکستان. تاجیکستان انتقال نیروی برق به ازبکستان را قطع کرده است. یک منبع معتمد در شرکت برق تاجیک 11 دکبر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت رهبریت شرکت تصمیم گرفت حالا که تاجیکستان نیروی برق اضافی در اختیار ندارد صادرات آن را به کشور همسایه ازبکستان قطع کند. در صورت فراهم شدن شرایط تولید نیروی برق اضافی صادرات آن به ازبکستان از سر گرفته می شود. با اطلاع منبع از بهار سال جاری تاجیکستان پرتاب خالی آب از آب انبارهای نیروگاه‌های تاجیکستان را قطع کرده. برق اضافی تولید شده را به ازبکستان بر عوض 2 سنت آمریکایی برای هر 1 کیلووات ساعت می‌فروخت. در مجموع تاجیکستان سال جاری به کشور همسایه تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق فروخته است. این در حالی است که قبلا گزارش شده بود که به دلیل تخریب خطهای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان شرکت برق تاجیک با استفاده از خطهای انتقالی ازبکستان به افغانستان نیروی برق صادر میکند. همچنین به اطلاع سازمان‌های مالی بین‌المللی تاجیکستان به مقدار اندک صادرات نیروی برق به قرقیزستان را نیز ادامه میدهد. همزمان از مناطق مختلف تاجیکستان خبرها درباره جاری شدن محدودیت یا به اصطلاح دیگر لیمیت در استفاده نیروی برق میرسند. هرچند رهبریت برق تاجیک چنین محدودیت را به دلیل انجام کارهای تعمیری ربط میدهند. معاش وکیلان مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان از 5000 سومانی به نزدیک
6000 сомонӣ ҳудудан $650 боло бурда шуд. вакилон яке аз баландтарин маошҳоро дар тоҷикистон дарёфт мекунанд, аммо фаъолияташон ҳамеша мавриди интиқод қарор дорад. бо ин ки маоши расмии депутатҳои маҷлиси тоҷикистон назар ба моҳонаи депутатҳои парлумонҳои масалан кишварҳои дигар камтар аст, боз ҳам дар қиёс бо маоши дигар кормандони бахши буҷавӣ хеле баландтар боқӣ мемонад. мизони миёнаи маош дар тоҷикистон беш аз 1200 сомонӣ муодили $120 ташкил медиҳад. ин хабар аз ҷониби онҳое ки кори вакилони маҷлисро назорат мекунанд якранг қабул нашуд. албатта мунаққидон ба ин боваранд ки парлумони тоҷикистон бахусус баъди интихоботи соли 2015 яке аз сохторҳои кам нақш дар ҳаёти сиёсии ҷумҳурӣ буда тасмимҳои ҳукуматро бечуну чаро қабул мекунад, вазиронро ба чолиш намекашад ва гоҳо бо додани мақоми бартарият ба ширкатҳое розӣ мешавад ки дар асл мақоми монополистиро доранд. хуб албатта худи аъзои маҷлис бо чунин арзёбиҳо розӣ нестанд. бояд гуфт ки моҳлати ваколати вакилони феълии парлумони тоҷикистон моҳи феврали соли 2020 ба анҷом мерасад. дар назар аст ки дар моҳи феврал ва ё марти ҳамон сол дар кишвар интихоботи вакилони нав сурат бигирад. шӯъбаи вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб 5 узви як хонаводаро барои дуздии амволи мардум боздошт кардааст. 5 бародаро дар дуздии зиёда аз 15 хонаи сокинон шанбеи 8 декабр дастгир намуданд. зимни амалиёти боздошт яке аз ин бародарон ба корманди пулис Комрон Шарипов бо корт ҳамла карда ӯро захмӣ намудааст. дастгиршудаҳо аз 18 то 44 сол доранд. гуфта мешавад ин афрод асосан рӯзона дар кӯчаҳои шаҳр гаштугузор карда назорат мекарданд ки кадом хонае дараш қулф зада шудааст ва ба он даромада молу ашёяшро бо худ мебурданд. аз шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Кӯлоб гуфтанд яке аз дастгиршудаҳо Нурмуҳаммаҷони Раҳмоналии 18 сола аз ин пеш 5 маротиба барои дуздӣ зиндонӣ шудааст. дар ҳамин ҳол кормандони милиса дар шаҳри Душанбе 2 нафарро бо иттиҳоми дуздӣ боздошт намуданд ки яке аз онҳо донишҷӯи донишгоҳи молия ва иқтисоди Тоҷикистон будааст. шоми 3 ноябр донишҷӯ Рустам Файзиев ҳамроҳи шарики 35-солааш Ҳувайдо Садиров ниқоб пӯшида бо электрошокер мусаллаҳ шуданд ва ба манзили як сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ворид гардиданд. онҳо падару духтарро латту кӯб карда дасту пояшонро бо скотч бастанд ва аз манзили онҳо 1200 сомонӣ пули нақд ва як миқдор ҷавоҳироти бижутериро рабуданд. акнун ба ин 2 нафар барои роҳзанӣ то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. хуб нигоҳе меандозем ба хабарҳои ҷаҳонӣ. мансабдорони афғон мегӯянд 11 декабр дар як силсила ҳамлаҳои мусаллаҳонаи ошӯбгарон дар Кобул, Кундуз ва Қандаҳор дасти кам 31 нафар ба ҳалокат расид. дар Кобул бар асари таркиши мошини саршор аз маводи тарканда камаш 4 афсари амнияти ва 9 фарди мулкӣ кушта шуданд. 11 тани дигар ҷароҳат бардоштааст. дар шабакаҳои иҷтимоӣ сухангӯи Толибон Забиҳулло Муҷоҳид иддао кард ки Толибон масъули ҳамла мебошанд. ғулом Рабонӣ узви шӯрои вилояти Кундузи Афғонистон гуфт ки дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона бо Толибон дар як постгоҳи ин вилояти шимолии Афғонистон камаш 10 афсари пулис кушта ва 11 тани дигар захм бардоштанд. дар вилояти Қандаҳори Афғонистон бошад Толибон Ислоҳобад болои постгоҳе дар ноҳияи Арғиндашт ҳамла карданд. ба қабли сухангӯи волии вилояти Қандаҳор Азиз Аҳмад Азизӣ дар ин ҳамла 8 афсари пулис ва 11 толиби Ислоҳобадаст ба қатл расиданд. моҳҳои ахир толибони ҷангҷӯи ҳамлаҳояшон болои нирӯҳои амнияти Афғонистон ва биноҳои ҳукуматиро афзоиш доданд. барои мисол 10 декабр ҳамлаҳои толибон дар саросари Афғонистон мунҷар ба қатли 32 афсари амниятии афғон шуда буданд. амрико Покистонро дар рӯйхати сиёҳи кишварҳое шомил намуд ки озодиҳои диниро поймол мекунад. ин иқдом ба эҳтимоли зиёд равобити Вашингтон ва Исломободро сардтар хоҳад кард. дар гузориши солонаи Департаменти давлати Амрико ки дирӯз 11 декабр нашр шуд, барои аввалин бор аз соли 2006 Узбекистон аз рӯйхати кишварҳои мавриди нигаронии ҷиддӣ берун гардид. Департаменти давлатӣ акнун Узбекистонро дар феҳристи давлатҳое шомил кардааст ки мавриди муроқибат қарор доранд. дар ин рӯйхат Русия низ ворид аст, зеро дар ин кишварҳо гурӯҳҳои мазҳабии шоҳидони Яҳво, баптистҳо, пайравони мазҳаби лютеранӣ ва чандин гурӯҳи дигар зери фишор қарор доранд. бар пояи қонуне ки соли 2016 қабул шудааст, дар ин кишвар баъзе фаъолиятҳои мубашширон ё худ тарғибгарони мазҳабон мавриди таъқиби ҷиноӣ қарор мегиранд. зимнан ин
департамент тоҷикистон ва 9 кишвари дигарро ба далели саркуби муназзам доим ва шадиди озодиҳои динӣ ба рӯи хати сиёҳи давлатҳои мавриди нигаронии хос шомил кард ва ба ин тартиб тоҷикистон инак соли сеюм аст ки дар ин феҳрист шомил мешавад. дар ин бора мо яъне радиои озодӣ дар сайташ як гузориши муфассал нашр карда буд ва шумо метавонед бо ворид шудан ба вебсайти мо www.ozodi.org бубинед ки чаро тоҷикистон ба рӯйхати сиёҳ шомил шудааст. зимнан гузориши солонаи амрико дар бораи озодиҳои динӣ аз соли 1998 нашр мешавад ва шомил шудани кишваре дар рӯйхати сиёҳ метавонад боиси таҳрими Вашингтон бигардад. мақомоти Арманистон як сарбози русро бо иттиҳоми куштори зани арманӣ дар шаҳри Гумри ин кишвар боздошт намуданд. 11 декабр сухангӯи доистонии кулли Арманистон гуфт ки сарбози пойгоҳи русии рақами 102 мустақар дар шаҳри Гумри ба латтукуби як зани 57-солаи маҳаллӣ дар рӯзи 2 декабр муттаҳам мешавад. мақабли доистонӣ дар натиҷаи латтукуб ин зан ки Ҷулиета Газариян ном дорад вафот кардааст. соли 2015 як сарбози дигари пойгоҳи русӣ 7 узви як оилаи арманиро ба қатл расонида буд. дар моҳи августи соли 2016 додгоҳи Гумри сарбози қаторӣ Валерий Пермяковро барои куштори ин хонавода ба ҳабси абад маҳкум намуд. баъди муддати Пермяковро ба Русия интиқол доданд то муҳлати ҳабсашро дар ватан сипарӣ намояд. дар ҳамин ҳол додгоҳи дар шаҳри Бишкек рӯзи 11 декабр шаҳрванди Қирғизистон Марс Бодошевро дар рабудан ва қатли Бурулай Турдаалиқизӣ айбдор эълон кард. Бодошев барои 20 сол аз озодӣ маҳрум шуд. дороиҳои ӯ бо ҳукми додгоҳ мусодира мешавад. додгоҳ дӯсти Бодошев Акмат Сеитовро ки дар арӯсрабоӣ ба ӯ кӯмак карда буд ба муддати 7 сол зиндонӣ кард. рӯзи сешанбе айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳ дархост кард ки Марс Бодошевро бар асоси моддаҳои маҷбур кардани зан ба никоҳ, рабудани зан барои ақди никоҳ ва куштор айбдор эътироф кунад. айбдоркунандаи давлатӣ ҳамчунин аз додгоҳ хост Акмат Сеитов шарики ҷиноят эътироф шавад. Бурулай Турдаалӣ рӯзи 27 май дар шуъбаи полиси ноҳияи Жайлии Қирғизистон аз захми корд ҷон дод. пеш аз ин волидони ин духтар ба полис хабар доданд ки марди Бурулай Турдаалиро рабуд. полис ироҳ мошини Бодошевро дар канораҳои Бишкек манъ кард ва онҳоро ба идораи полис овард. дар идораи полис Бодошев барои суҳбат бо Бурулай Турдаалӣ иҷозат гирифт ва дар ҷараёни суҳбат ба ӯ ҳамла намуд. Бодошев баъдан худро низ бо корд захмӣ кард. ин ҳодиса ва хунукназарии полис дар ҷомеаи Қирғизистон баҳсҳои тундеро ба бор овард. президент Сооронбой Ҷеймбеков ба тафтиши мушикофонаи парванда дастур дод. вазорати умури дохилии Қирғизистон дар натиҷаи санҷиши ҳодиса 23 кормандашро муҷозот ва аз ҷумла 13 нафарро аз мақом баъдан барканор карда буд. набираи президенти пешини Ӯзбекистон Ислом Каримови 25 сола дар Инстаграм навишт ки модараш Гулнора Каримова мехоҳад дубора дар ҳаёти иҷтимоии кишвар иштирок кунад. бо ташаббуси раҳбарияти нави Ӯзбекистон дар кишвар лоиҳаҳои наве иҷро мешаванд ки барои ояндаи нек пойгоҳҳои устувориро эҷод хоҳанд кард. бинобар ин модарам тасмим гирифт дигаргуниҳои ахирро дар кишвар ҳам аз нигоҳи ҷисмонӣ ва ҳам аз нигоҳи молӣ дастгирӣ кунад, гуфт Ислом Каримови Хурдӣ. идораи мубориза бо ҷиноятҳои созмонӣ ва коррупсияи доистонии кулли Ӯзбекистон июли соли 2017 дар сомонаи расмии худ хабар дод ки зидди духтари президенти пешини ин кишвар Гулнора Каримова парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. дар изҳороти доистонӣ омада буд ки Каримова 21 августи соли 2015 бо қарори додгоҳи вилояти Тошканд 5 сол аз озодӣ маҳрум шуд. доистонӣ 3 октябри соли равон ҳамчунин хабар дод ки Каримова дар яке аз зиндонҳои Ӯзбекистон муҳлати ҷазои худро адо мекунад. доистони Шветсия Гуннар Стетлер 4 сентябри имсол дар додгоҳи Стокҳолм далелҳоеро пешниҳод кард ки бар пояи онҳо молики асосии ширкатҳое ки бо номи Гаяне Авакян ва Рустам Мадумаров дар офшор боз шуданд дар асл худи Гулнора Каримова аст. ва бозам рӯ меорем ба Тоҷикистон. роҳбаладон ва ҳавонавардони ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз 11 декабр инҷониб фаъолияти худро бо либосҳои нави корӣ идома медиҳанд. ин либосро бино ба иттилои дафтари матбуоти ширкати ҳавоӣ бар асоси тарроҳии вижа таҳия карданд. либоси нави сурхранг ки бо илҳом аз шакли миллии либоси тоҷикӣ таҳия шудааст. либоси қаблии ширкатро иваз мекунад ки марҷонӣ ва нилобӣ буд, омадааст дар хабари ширкат. дар шаҳри
طرح رنگ‌ها گفته می شود که رنگ سرخ همچون رمز انار، رمز عیاشوی انتخاب شده است. انار با رشته‌های طلایی تصویر داده شده به لباس رهبران زیبایی بیشتر می‌دهد. بانوان و مردان رهبر می توانند از مجموعه لباس‌های رسمی تهیه شده یوبکا یا شیم را انتخاب کنند. نیمتنه و کرته‌های سفید مردانه از متای پختگی انداخته شدند. کلاه مخصوص و گردنبند هم یک بخش دیگری سر و لباس نوی راهبردان می باشد. باید گفت که شرکت هواپیمایی سامان ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، عربستان، ترکیه، خطای روسیه، قزاقستان و ازبکستان انجام میدهد. خب این لباس ها چگونه شکل دارند، چگونه نمود دارند، شما میتونید در وبسایت ما www.azodi.org ببینید. خب و چون معمول در این قسمتی صحبت نگاه میاندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک های تاجیکستان. برای امروز $1 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو 10 سومانی و 74 درم و 1000 روبل روسی 141 سومانی و 70 درم نرخ دارد. طوری میبینید نسبت به یک روز پیش قرب روبل روسی در تاجیکستان کمی بالاتر رفته است. خب فکر میکنم باعث خوشحالی شما مهاجران عزیز هست. و یادم نرود ما امروز یک گزارشی داریم در رابطه با آنکه چگونه یک کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در راه ایثار یک دانشجوی تاجیک را از پا زده میافتاند و بعدا این دانشجو میفهمد یا که او جراحت میبردارد. در برنامه خبری برای شما حتما یک گزارش رو پیشنهاد میکنیم. ضمناً باید بگم که در این اواخر صدمه های نقلیاتی از آن جمله صدمه های مرگبار با شرکت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی خیلی زیاد به نظر میرسد و ما در گذشته زیاد در این باره برای شما گزارش رو پیشنهاد کرده بودیم و این دفعه نیز همکاران ما با خود این کارمند و همچنین پیوندان این دانشجو که در این صدمه آسیب دیده صحبت کردند و تماشای این گزارش رو از دست ندهید. و چند خبر و گزارش مهمی دیگر نیز داریم که حتما اگر ما رو پیگیری کنید با خبر خواهید بود. و همچنین من در جریان پخش مستقیم امروز میبینم که چی سوالی به ما دادید و من حتما کوشش میکنم که در تقدیم سرخطی روز که بعد از 3 ساعت تقدیم شما از می شود به این سوالهای زیادی شما پاسخ بگم. و البته قبل از همه برای شما سپاس میگذارم که با ما اعتماد دارید و با سوالهایتان به ما مراجعت میکنید و ما نیز در نوبت خود کوشش میکنیم که هر یک پیشنهاد و درخواست شما رو به توجه نگذاریم. و اگر شما نیز نوار و یا خبری دارید و میخواهید که با دیگران این خبر خود رو در میان بگذارید، پس بروید به سامانه ما. در اونجا شما در بالای سامانه رقم وایبر، ایمو و واتساپ رادیو آزادی رو پیدا میکنید و میتونید بدون مشکل مواد خود رو به رادیو آزادی بفرستید، اما در صورتی که این مواد خود شما باشد و از با کسی دیگر دخل نداشته باشد. خب با امید همکاری و با امید تنصیحاتی هر یکی شما، من همه شما رو بعد 3 دیگر در پخش مستقیم منتظر می شوم و برایتان روز خوب می خواهم و امیدوارم که همین گونه رادیو آزادی خواهید ماند.